Hoi nora e whakatika ana ngā umanga me ngā rōpū Māori mo te whakataetai ipu Futupōro o te ao. Ko te tohu tākoro Māori tētahi, he rā kinekina he kaupapa tāpoi hoki kei te whakahaerehia e rātou. Koinei te reo whakatau i te tanata, a te wā e tai mai aina kapa Futupōro o te ao. He waiata hei ako mana tamariki o te kura kaupapa Māori arohe o Mānere, mo te rā hākinakina, kua whakaritea e tohu tākaro Māori, mo nā kapa Futupōro rua te kau, me nā kura Māori o te whaitua nei. An opportunity that here that maybe only once in a lifetime. Kei ia kura te mana ki te manaaki i tētahi kapa, me te ako anō hoki i o rātau hitori. They had to do got to do a bit of research on that country, sporting research, and then of course to learn our national anthems and our haka to perform at the event. He kotahi rau rā e toi ana, kei te pokea katoa e nei o Pōtiki Adventures ki te whakarite kaupapa mo te huna tāpoi e hara mai ana i tā wāhi. We are providing accommodation which is marae based, so we are able to transport people to the games in Auckland, but we're also able to host on the marae and provide different activities. Me te mea hoki he nui tonu rātau te huna tāpoi kua tāpuia. For us, things are looking really good. I tēnei wā ke te whakaaro tonu te marae o te mā hure ki tā maki makaurau, ki a rātau whakaritena. Accommodation will be available to all our overseas visitors. Ko te moni, te aronga nui. Pōtiki Adventures can offer an overnight experience, marae experience for under $400. We need to make sure that we don't sell ourselves short. So probably within the next week, by next week, we should have all the financial part of it all done, finished. Kei te whai whakaaro e nei umana Māori, he aha te wāhi ki a rātau, kei mahu e kimuri. Rā paira tā whai te karere.